shibun ifi ginong pai baro. Kani video ngan pani ifi kumno ban copy kini ki channel URL. Kanang ba pinyo ban at kinu ki chaka ki ba vidon kam. Namor ba kibun ki ba kali na ngamo. Teka shimpor kenya nga bangan juba piwe. Dia na kata daw ngaku ban share kini ka video. Kanang ba kan kam suk ken ma. But soba ban kershani nga da ka like, share, ba subscribe. But press bell icon kanang mafini is kwit pat ki video. Tening kong pinday shapoh YouTube. Dia select ang te hapo library. Select to your videos. Naki channel jong pi. Sa click away naki channel jong pi. Sa copy ito ka link. Then ada copy solely a Chrome. Sa paste yang kedua channel link ini. Then ada paste search. Then dapat seklik hante bato m.youtube.com. Klik ite. Dia sa copy pat hangnya. Tipin copy nang te. Te kiti bangla kadong mga. URL copy. Tangkum tuhi. Temen ta. An pen EV sau tuwe ba harpat. Unia pat pinay napoh YouTube desktop ma. Nang tapat salay ang teha po customization. Desa klik hang tu kan. Tenang ta salay teha to basic info. Sa klik hang tu. Kita pilih yang ni betul channel URL. Ya, so copy kan ni kan. Ni udah channel URL. Kita komni. Layo channel URL.